Bagaimana alaki ay malaki pamaika ang isang kumanimatan at nailinaan na kanal YouTube YKB Gereja Kristen Indonesia ay malaki at onen ang masnano ang itanatunan ay persona menhoan ay naikam umalinantin natin haing tebes o ang lenale ang sekehatan istimu ang behemoni neno-neno. Amin. Memberdayakan atau memperdayakan. Bagaimana kata laki nu aneno inakan tafena to ay tamoesin. Yeskial botenumha bata alunten alante botenumese. Ki lenane auto maaulei hi usneno au usneno anesit afinit upa ulali au aak yeskia botenumha bata botenumese bay manekat alaki nakaf alekot inkan palulifa tuafau lehenatuin mesit kiso nakosa le innoe niu tuaf le natuin in sinmonin in bagi puasat le andi iniman he antun takut tong fau in bagi puasat nane he natong isteno menekan niu tuaf dia in kan pakai puasat namu in aon in umenana ay in soblekosin nakaf alekot namu tong fau nekihinef manuena in confessin natu ay alekanan bal pake fung inahin tua fremori na hidu noknuena mahinef on of in pakesin henamim natu mabal pake aan tabui yeskier botenumha bata bungonte talabotenum mese naton lasin naik mese Wisdeno nakai nakaf pah Israel. Henatesin kaisa na po iba wisdeno indo. Nakaf ang bitabunane. Sin pakikuasat henamu ipsin monin. Sin kanlainan to Israel sin monin. To Israel an muni on bibi lekan mu ifa atukus. Wisdeno nekan an move leka inkiso to Israel monin. Talante inakniusin hilenane auto maaulei hi wisneno au wisneno anesit afinit ukwa ulali au aak aan na tongkit kalau anmu itani futus lena mese wisneno no pinto mabeti nakaf alekot niman kan lufa in aon mes intuntaku to hen besenu abal balat hitfani onakaf ambitume nanan hit clean hit kuan mawale dian antin so leko at pake ang lei hentana hit unik henati kuasa te ang hitimak at pake hetaleko tuak dian sinmonin amin amosteno ay mipeni kuasat na koko ang behemunin mese-mese ang fekahinef ko yama henati ang pakikuasat nane hemingmu ip tuaf pian mikilasi-lasi alekot amin.